Nema večno obviniteljstvo to da bire nemo na kriminalot, a sudovite da работат pod pritisom. Ke dojde den, ke se postavi prašanje to za odgovornost i za to kako srede centar na grad, sam si kažuva i potiknuva na potkup i vrši pritisak na firmi samo za da ljudje to izlaza da glasat na referendumu. Isto to ako pravi godini nanazad na izbori, da li bile parlamentarni ili lokalni izbori. Pa ne li je to nečesenovnost i podcenuvanje i omalovažuvanje na sobstveni narod? Ova li se, gospodine Zoran Zaev, tije evropski vrednosti so koji ti je polna ustata na polu praznite ploštadi širom Republika Makedonija? Da li to se tije evropski vrednosti koji što greganite saka da gi sluštam? Ne, to je samo omalovažuvanje i ponižuvanje na sobstveni narod i kriminal zato što potiknuvaš potkup i ke dojde deno koga se koji ke odgovara i pred obviniteljstvo to i pred sudovanje.